أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن
وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أده ميريج مي بركات تري علمك مجليه حاضر ودان تبي إمها جليسون دراغاتون ميريج مي بركات تري مجلس بالله منجندوا أدي أدوسو منجندوا هوريها بفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادي دمبه كيريت قرآن وبركاتهم مي مجلس فتوادوي الأستاذ عبد الرحمن يونس. أده قومنيا مينيون نورانينge هندان آكل من أرجون من دين أورالة عن تبي زمان مهار ميوني مازيا إكوجين غصفا. أرجون من كتيرين كم مديوس سكوس قوما مدو ويسنوالب مفهو. أرجون من كبولوغا إليف ميوني كون مسؤولية تاكيكان دينغانه e masuliyata ada kuran isnagam vi wagutu miwani jehifa enkamun mi masuliyatuge zimma nangowa mikamuga alun men kuriya damvi magu dekkewuma aduge sarkaruge isnengewuma aiku islamic ministry ge faratum di message ge namuga mire mi devvam fatwa message ki algun dannwani gawman ya miniwan nuruge hulukolu mi gawbun niwuna nudi ta abada demehettuma ದಿಲ್ಲುನು ಅಲಿಗದ ದಮ್ಮರೆಕ್ಕಮುಗ ಆದೆ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ಎಫ್ಫಹರು ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗೆ ಫುಂಡಾಬೂಸ್ ಆಲಿಮು ಮೆದುವೆರಿ ಕುರವ ತಿಬೇ ಫುಣ್ಣ ರಂಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ತಕೆ ದೆವ್ವಮುನ್ ಗೆಂದವಾನೆಕಮುಗೆ ಉಫಾವೆರೆ ಖಬರು ಸರ್ಕಾರು ಮಿಯೋನಿ ದೆವ್ವಾಫ ಎಂಕಮುನ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ಮಿರೆ ಮಿಫೆಶೆ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವುನ್ ಎದಿ ವರಂ ಅದಬ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು State Minister for Islamic Affairs Dr. Muhammad Ali Gari Huntanwa. State Minister for Islamic Affairs Dr. Muhammad Ali. Ministry of Islamic Affairs Kenestani Darsil Sila The Message. February mahu European Dawa Foundation के रईस अरनूद मंदूर मार्च mahu अमेरिका के मशहूर दीनी इल्मुवरिया शेख डॉक्टर यासिर गादी मई mahu इंग्लिश विलायत के सेंट्रल मिस्कित के इमाम शेख फाइद मोहम्मद साइद अप्रैल mahu ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस्लामिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर तौरिक रमदान जून mahu जिम्बाब्वे के मुफ्ती इस्माइल मूसा मिंक فدل مورينا مشهور فرات تكاكو كم مهاكو سوقت كولن هيدا كلوا دم سجوكا باريو مت تجارو وداغنوا ade
ವರ ತಫಾತು ಏಕಿ ದಾಯಿರಾತಕುಗೆ ವರ ಫುಣ್ಣಾ ಬೊ ಸಿಲ್ಮುರೆಂ ತೆಕಿಗೆ ವಾಹಕ ದೆಮ್ಮೆ ತಿಬೆ ಫುಣ್ಣಂಗೆ ವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ ತಯ್ಯಾರುತೋ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ ತಯ್ಯಾರ ತಿವಿನಮ ದೌಲತ್ಗೆ ಇದಾರಾತಕ ಹುರಿಹಾ ಮೀಡಿಯಾತಕ ಅಮಿಲ್ಲ ಫರಾತಕು ದೀಲತಿ ಎಹೀತೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಮಿಯಹರುಗೆ ಕುರಿಯ ಹುರಿ ಮಸ್ತವುಗ ಮಿಫದ ದರುಸ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವುಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಯೋನಿ ಯಗಿಂಕಂ ಅರುವಾಫ ಅದಿ ಮಿರೇಗೆ ದರುಸವೆಸ್ ಮಿ ಫರಾತಕು ವರ ದೀಲತಿ ಎಹೀತೆರಿಕಂ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಕಮುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಮ ಕುರವ එහෙන්කම එෆරාත්තක දිවෙහි සරුකාරුගේ නමුගయ్య ඉස්ලාමික් මිනිස්ට්‍රීගේ නමුග ඉස්ලාමික් මිනිස්ට්‍රී මියෝනි ශුක්‍ර අදා කුරා බාෆා ආද අලුණු වාහක මා දික්කුරාක නැතින් එහෙන්කම තවමාමෙදු අලුගුන්මන්ගේ මසූලියතකි කොබෑකන් ඔළුම් ෆිලුවා දෙව මන් එදි මි දන්නවනි දිවෙහින්ගේ හිත ෆතහ කුරි අසරුගද අන්දලුස් දරුස් දෙවි ෂේඛ් ආදම් ශමීම් ඉබ්‍රාහිම ෂේඛ් ආදම් ශමීම් ඉබ්‍රාහිම් الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أمها حمدا ثنايا تعريف حق وجنبني ألمن جبري كائنات جبري وريها مخلوق جبري مالك الملك وأنت الله سبحانه وتعالى فشكنك قطوغا ألغون من إمين متنا جماعة متبي إكلانge فضل رحمته إلهه فضل وأنت كم منوي ألغون من هيوكم في سنكورة أدي إلهه واقف ولا لاج منوي نباكمكم ركعات ريوسنوه ألغون من ميرة مي بركات المجلس ديني مجلس الله سبحانه وتعالى ذكر أفلوين من مجلس كندري فيها وقتورة فشون لسوي واهك أقول ميتنا أمك كوريغا أقول نك بيجوغا أبكولي إهني مي كودا كودا دتورا كيس أقولنا ورang هنكالي حساستك كورون وقته den oy minutuge terega nuwata den hingangen sekunduge terega waan ule gote nuwata waane kamen algon men evves miha kan neenge ennamoes insanunge sababun ebamihunna allah tabarak wa taala hawal kurabba fawa masuliyatu ada nukurmuge sababun nuwata ekamuga farwa kuda kurumuge sababun ekalange diilati wanta kama ekuga waragina efada فروا كودا كورنتان إله فسوا عفو كربا ماف كربا إنمويس بايفهر إباميهن فيلا ولا دفو متك إباميهن عندان كدين متك إباميهن إمبوري إكلانغ حضرة الرجوع ويتو كودي كودي امتحان كربا كودي كودي عذاب جراها إكلانغ دكوا إهمي ما ألوكندو مالي أنم بيجين إري فيري ಕಾಂಡುಗೆ ಮೇದ ಹುಟ್ಟಂಚೆ ಹುನಿ ಮಾಲಿಯಾ ವೆಲಿ ಮಾಲಿಯಾ ದೇತೆರ ಏಗೆ ಕುರಿಂ ಫುರಾಗೆಂಗ ಫೆರಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆಂಬೊಡುವೆ ಅಡಿಯ ಹಿಂಗಾದಾನೆ ಕಮುಗೆ ಬಿರುಹಿವೆಗೆ ಅಗೊಂಡು ಇಂ ಫೆರಿಯವೆಸ್ ಬೈಕು ಮೀಹುಂ ಎರುವಿ ಎಹಂ ಫೆರಿಯಕ ಬಾಕಿ ತಿವಿ ಮೀಹುಂ ಅರುವಾಗಂ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆ ಸಲಾಮ ವಾನ ಕಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
Allah tabaraka wa ta'ala algon men immenna afu kurawwa maaf kurawwash adi alamenna ki gina gina nge ilahu ga hadrata tauba wa rujua wa mihun ge teren lawwash algon menna kureve ku islahu ko algon menna hawalu fa wa zimmatan ada kura masuliyatu ufla baikamuga algon men lawwash yami shakkevesne Allah subhanahu wa ta'ala ya shukur ilaha hamdu haqqwegen wani ya ekuga alutakunge teregaves hew mihunna hewa nuba dekanta ekulevigen ve mi maqamuga algon men emme mi hewagen evve mi tibives bay alutakunge ves hewaka ekuga ehvi ma algondu mi majlis intizamu koddevi algon menge sarukaruga mikamuga masuliyatu ufulle nuwata mi bura ufulle farataka khasako islamic ministry adi dr muhammad shahima warabboda shukuru kura adi allah subhanahu wa ta'ala ebefuluna ituru hew tawfiq adi algon men emmen navves hew tawfiq devwashi amin emha loboti akhunna ukhtu tibefulunge kurimati uluga mi wagutu fennan ewani mirege mawdu waras saafu hennonto hennamois by far algon menna mawdu ole goy dimave by mihun idikola wahaka dakka chive anebba mihun ekkola dakka wahaka gaves ekashige nuwa kala mana by far dehawa tiwe algondan abadues darusaka gannan ulenya ammuko heolafa mihunge hivwaru libe anebba mihunge anek kolum ves bike kahalechi aduhan libe hennamois mire alugonda mi mawduwa guligen waraboda hitangeri miwahaka nangane danume ei hama dimawa komme akhako nuata mikamuga hivwarden beenuwa ukhtum vias agon menge terega wara aadakame wara rangala jassan wara gadaya gendan wara mola kuram bar waluwa ekamaku mirege mawduwa guligen aluganda migen dehavi ehem maanaen e boy ei alugon menge terem wara gina befulunge khiyal taka anuta befulunge shuur ta hama kurevi maingeni mitanuga liefa miwani aharemenge masuliyatu detta alugonduge masuliyatu ti befulunge masuliyatu komme mihego zamil nafsa dimala balala fa emihegge masuliyata meduga visnala ekamako isvediya wahaka algon bunam ule wahake ki warag gina fahar algon men balani anekunna dimala ingili dikkurani ane mihaya dimala ehmi ma warag gina befulun nan hiwe dana kannenge kalege masuliyat kale menge masuliyat nuwata ebefule mi befulege masuliyat nu mirege mawduwa ki harumenge masuliyat algonduge masuliyat algon men emmenge masuliyat mi mawduwa ki tibefulun nan a mawduwe nu hennamois algon men na gina gina handan koddin je mawdu warab bodan handanuga takuraruan je mawduwe sawbaki algon men evves mihaku miduniye maccan as wani kamakanu dainnu beenu menne tiyennu emihaku beenun kame koffa nimigen daakannu warabodu masuliyataka ek warabodu zimmaya ekuga ehmi ma algon men nge zimma ungeni daskuranje adi ekan algon men inge namois en amalu nukureve kan fahaga kureve warabodan ehmi ma ekan gine gine handan a kuranje algon men evvesalega anekage masuliyat anekunna dimalan ingili dikkurumuga demiti bejjena algon menge mi qawmu algon menge mi mujtama algonuge family aila islahin nuwan adike algon men komme mihaku wes komme fardaku wes ei emme man emme bodu emme molu miham fashagen emme kuda emme dera mihaya hamaeves komme mihaku wes emihige masuliyatu denegane amilla masuliyatu ada kuram visna finama islahu ehe nuwaha hindaku algon men nuwane algon menge kandattage rangale nuwana
اي رباني منهج الله تبارك وتعالى بيان كربا انغوا فوا منهج اي اله وهم في مكيرت قرانوge de tanegga de ayategga hama kurabba bayan kurabba fege tere in ayatege wahi kurabba wani inna allaha la yughayyiru ma biqawm inna allaha la yughayyiru ma biqawm evves baigge gatuga evves baigge atuga wa nuwate mihunge terega wa halate kamen allah badalu nukuravwan حتى يغيروا ما بأنفسهم إبعميهم قامين لنفسته وقاوا إغوستان إميهم قامين لنفسته إصلاح كف مدان الله تبارك وتعالى كوني سنة إلوبيت أخونا أختو ألغن من حالة ألغن من بدل قرآن أولوني ما إكليان بدل قرآن ei hevakun nubayekad daangulunu kamugavies adi nubayekun hevakad daangulunu kamugavies mi dehalatu gas allah tabaraka wa taala ge sunnataki e ilahu ge kauni sunnataki ebamihun amillen ebamihun ge ku ebamihun ge gos denegane ka rangalu kuram masekke kofina mai kama teduwejjena mai kala ge islah god devwan e nuniya kai kame nuwan ebamihun nang allah devwa ni'mataka heu kamen handan neti ebamihun eti nubayka badalu kura maseke kofina mai wara ghafilu ejjenama hewakun nubayka ves badaluwan ei allah tabarak wa taala ge sunna egotan e ilahu isvediya ummatoga kanta kurawwa fawani egotan e ilahu khabar devwa fmani algon mennaves ehbima algon menna mi libi fawa riti rajya algon men libi fawa iman teri salamat teri islamat teri raj miraj islam kammati damahattan algon men beenum vejjiya e kalange ekamuge tawfiq devwan miraj aman aman kammati demehettuman algon men heoniyata ekuga maseke gofina me gotan onnan e noejinam nonnan e algon men miyadu fennam mida manzarak islah qurami hunna fasad qurami hunna debami hunna kiwes mujtama ga ule bay ekamaku islah quramihum maduefa fasad quramihum gine vejji etan fasada ehme maloboti akhunna akhtun algon menge boduga alifawa masuliyatu algon men emmen nuejjiya ginabay ko ada ko finama inshallah algon menge mi mujtama ki iman teri aman aman kanwe salamat teri islam mahawle kamuga nuwata jazira take kamun nuwata rajye kamuga demi onna allah subhanahu wa ta'ala algon shaati emmeha lobeti akhunna ukhtuna heu wisnun devwash algon men emmenna heu tawfiq devwash lobeti akhunna ukht mirege mawduga algon menge mi mawdu insaf kod mi mawdu an insaf kod de mattaka algon tibe fulunge kurimati ga bayan kollani tibe fulun war ginen aduwasawa tibe fulun war gina majlis taguga tibe fulunna libifawane nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge muriti hadis fule eni ei mi masalaga emme furta madi fahuwakur ginan adu yunas ege mane meduga visnalam wagutu nulibe nama eyan amalu kurumattaga algon men kuda wagutu kole fini hitaka ekuga heda kon nudanama ege faada manfa nufennana ehme malgon evsalige tibe fulna a wahagatake kiyade ka mire koy godakaw sitakannara kiriti rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge nabawi muriti irshad ei ilahi wahi ge e muriti irshadun algon men emmenna sarab wevidan algon men emmenge hittaka ufafagatikan libidan ehni mijalsa feshmuge kuriga evunu kirti qur'anuge ayek kolun algon menge hitta viruwalafi kirti ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulta visnuma fikura ekuga kiyawa finma eivis iman kan iturkodej eni eivis ilahi wahi ma nabiy alaihi salatu wassalam hadis ful qur'an wani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah tibamihun kure komme mihaki ra'iyeke tibamihun kure komme mihaki
beleni veriyeke wa kullukum mas'ulun an ra'iyya adi tiyage tereng en komme ra'iyaki tiyan komme mihaki emihege rayitunna meduga suwalu vevene miheke nimuni masala evves mihegu istisna vejjeto mige no kullukum tiyaba mihunge tereng komme fardaki beleni veriye wa kullukum mas'ulun an ra'iyya mas'uliyatu ada kuriyas nukuriyas eniya suwalu vevene algon mendaka ikhtiyarenne algon men komme mihaki hawalu fori mihe algon men komme mihaki beleni veriye algon men komme mihaki Allahuge hadratuga hutti mi suwaluge jawab denje hene mihe ekalange suwalu kurawwana hene ekalange hawalu kurawwafi ehmi mamiki ikhtiyari mawdu ennu mi ijbari mawdu algon men emme majburu Allah tabarak wa taala hawalu kuravi masuliyatu fula adi duniyege maslahatuga algon men dunyawi gotun hawaluwa kandatan ei wese kalange algon men hawalu kurawwa kame ekam ves algon men ada kuranjehe ma nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam itura tafsir kurawani mi hadith fuluga al imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyya والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعية والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عنه تبامهم كره كم ميها كي بلني وريه كم ميها كا سوال وبينه إمام كي بلني وريه إنا يا سوال وبينه كم فيره نكي بلني وريه إنا جه أهل عيالنا مدوغا سوال وبينه كم أنهنا كي كم ماما كي بلني وريه إنا جه فرميها يا دارينا مدوغا سوال وبينه كم وظيفة إن أدا كوراموندا كم مسكة كوراموندا كم ميها كي خادمين أدي بلني وريه إنا جه سيد إنا جه ورميها بودميها بوس إميها جه مودلا إميها حوالو كفاوا كانت تكامدوغا إني السؤال وبينه إبس ميها كو استثناء وجهته نوى وكي رشة جميعه وكي جماعة جميعه وكي أورشة جميعه وكي قبيلة جميعه وكي بارتي جميعه استثناء نوى هوريها إمنا كي مسؤولية أفلا فوابه تكليف جه فواكم ميها أي بالغ يمرون فشيء نوى تفنر آخرون فشيء بسالك علون من جزوان كودين عولي جن نوانه algon menge beleni werin algon men emmen anga denche hene qawmegga nuwata gawaide ga baykumi hun ecche badalu ko fahada votakas ilahi qanuna ka badalen nannan ehmi ma ashara har nuwanis mihaka ninde unaka sehen uriya kame kureve detto ehmi ma fanara harun feshigen nuwata balighu umurun feshigen ene ki ra'iyen adi mas'ul ene ki beleni weri ene ya Allah tabarak wa taala sual kurban ame halo boyti akhunna akhtu فكلكم راع ومسؤول عن رعية مي ألغون منجي مي ماهوجي شعار كموجا هدا كانون ألغون ميجوالن مي ألغون من كم ميهجي كم فردجي كم عائلة كم رشجي كم بارتي جماعة جروبجي هوريها مؤسسات كوجي كمباني تكا هوريها تانيجوس ألغون من موتوه كان هذا جهيتشي فكلكم راع ومسؤول عن رعية كم ميها كي رايه كي كم ميها كي مسؤول وريه كي كم ميها كا سؤال وبينك ميكان ألغون من جهندانو جهورج نما إن شاء الله ألغون منا ورجينا فهارو نبأ ما قن ديوما مناوان هو كان تتكا أدي مسؤولية أدا كرم بارو لبين هنفيما مي ألغون من جمله حياتو ألغون من بحتن شيء نوات جنگولن شيء موتوه نوات شعار أي نبوي شعار مجتمع إسلامي إصلاحي هؤلاء صالح أمن أمان كان غوري رانغال مجتمع كان هدو متكا ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولية تبسوي ممتي وري شريعة مسؤولية حوالو كروي إغوتون لبويتي آخم وسنوا فكر كل لبا ألغون من إنسان
wujudan awmuge kuriga insana wujudan awmuge sababu kamuga Allah levvi mammeya bappa emme fortama masulu verive darifula meduga ekujja banduga garuba gatisure mammeya bappa masulu ve ekujja meduga e nutfa balahattanche e gellun digen nuwe insana ka badalu muge kurimves e fahuga ves mihagu dariyaku hoda hinneti ehengutta bandu bodu ima e bot ko nu devene eni amanate Allah suwalu kurawwane war majbur halatan hure komme kamge istisna halatan ilmu werin kandaluwa nuwate ijtihad kurawwa efada halatan huredan efada halatu ebure hennamos e hisabun fetigen ala masulu verivi e darfulu balahattanche ma mihaga banduga firmiha jehe ambi mihaya waran heokon hitan waran alalan e ma mihaga banduga ewa darfula warakkame hitan waran alalan ei duniyan ufamwairuga salametteri rangalu insane gotuga ekujja lahattato nuwata veto efawga enega masuliyatu boduwa mundani ekujja rangalu magu dakkan hew magu dakkan tedu magu dakkan qur'ana sunnata dimalan ena genawma bappeya mammeya demihunge wajibe algon menge terega wara nuba visnu men ule parentun nuwata beleni verinne munimaige maanekkama wara ginadanta maanu korene anhenu firmiha behekam nu war gina fahar ehin hiwani ene ki hamekani dari hoda de miha nu ei islami shariatu ga Allah subhanahu wa taala kan kandalu wafa goten ene ki faisa soden jehemi ene ki aila balhattamis jehemi ene ki darifuluge tarbiyatu gaves bodu zimmaen ufulan jehemi ekamako mammai darifuluge tarbiyatuge emme fortamadi emme fahuge madarussa masuliyatu mamma kitamme bisivies kitamme buravies ene du konnu devenen kitamme hay jobegga kitamme salary mati wazifa egga hunnan jehunu kamuga ves darifulu ei furtama masuliyatu Allah subhanahu wa taala tibag boluga aluwafa evs bahnaen uzure dakkawafa e masuliyatu bolun nattanu devene agon men waram miedu hitama kuran chekame agon menge zuwanunge bodu adade gellifa wa kamuge wahaga dekevi e kamuge maccan hitama kura kamuge adu ufule lavakiye madahakiye nuwata efada shi'aru tawara gina e kamu kombayge masuliyetto evves mihago nuisna emme furtama mamme ya bappage masuliyatu e kan rangalan hada nukure unima e darifulu gelli gendiyei mujtama wabaaka musibataka badalui ei ehen nun nama hewlafa salih wale gotuga bodukure unama rangalu ta'lim de unama qur'ana sunnatuga ilmu de unama ena wane waras salih hewlafa mihe ka vevidan ena vedane hewlafa salih medical doctor ka ena vedane hewlafa salih qawma millata ummata faida hori science veriyaka ena vedane hemves bodu tajira ka vyafari veriyaka molu miyaka ekamaku taqwa ver salih miyaka agon men amana gellu walima mammeya bappage aslu masuliyatu ada nukure unima darifulu bikarivi darifulu gelluni e darifulu madama me mujtama faada dinuga badaluga me mujtamaga vihay gotuga nuwata me mujtamaga nuba wairahe gotuga me mujtama fasada kurami gotuga harakat irwa mundani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sada satega ahru kurin mi islami ummat ad-devi mativeri tarbiyata ta'lima ballawa masuliyatu kale gfanu hawalu kurvi minwaru kullu mawludin yuladu ala al-fitrah kumme dariya ku fammani fitratuge matiga safu fitratuge matiga fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani aw yuhawwidan den ekujjage beleni verin ekujja yahudiyaka nasarayaka majusiyaka nubanu lefamiheka hadani e emme vortama blame kureveni forsa malama raddu wane bayki member fa dariyaku nubavechiya istisna halatan hure member fa heko maseke viskure hennamas fahun dariful boduwa fahun nuba mago kunde hen hingadan ekamako algon menge a muhalatu huriye henennu algon men rangala tarbiyatu kofinama ekujjaki mujtama rangalu mihekabbe ehmi manunto member fa beliniverin bura maseke kurawati nunto Qur'an mubarak beveni e mubarak tauga war read ko Qur'an tilawat kura
kudi kudi lobi lobi kudin bෑwaru ulani e kudinge beleni verin ekama masake kurati detto e kudin algon menna kannu fene lavakiya nashadan dagu ekama kuruwa mubarattakum fene hame gotan ganen bෑ kudin qur'anu ga kure kiya kannenge ekama ekujje ki wara fannu eri wara talent huri kujjen ehemwima wara mola lavakiya divehi lavevies rawarevies ingresi lavevies nubachevis eochevis ene jassafina kiya kuda kudin masum kujje ekamu ekujja qur'an kiyawan gendiumuga badaluga ekujja ehen icche ehen ta'lim kiya dani daks ko dani kombaito mamma ya bappa ekujja ge beleni veri ehvima e nubage zimma nagan jeheni e nubage emme fortama sababaka vimiha e afahuga den sababaka vamihum ves ekamuga masul veri wane evesaliga insana kunu bavegen goswegen danigen hamaikani mayeka bafayge sababu kunu kariga washagen ulay mihun algon menge ma hawluge sababu mujtamage sababu awatteringe sababu jehigen hunna gegeves nuwata er rashegga ulay mihunge sababu ehmi mati befulum waragina shakwa kuravwana algonu kittoy qur'ani algondu ulani gega evves kahala nubaeche tv gos naaluwe ekujja evves gosicha aduwes niwe ekamaku geyanganna denganna miha ge gole den ule mihunna ki namadus qura bainune mihunna ki ge terega kuda kudin tibba uriya gosichis bala adutan nuba adutavves ivva uriya game qura baik ehmi mai ba mihun ves ega masulu eriwane ekujja school ge mahawle dani school ga rangalu mahawle nudibuni mai kujja halakuwi nuba magundiyei school wes zimmadarwane ei tarbiyatu ga ahlu werin mihengos algon men komme mihenge rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge hadis fuluge aliga adi algon men evves miheka inkar nukure waruge haqiqate ge aliga raiye belenveri adi algon men ge belenveri kama meduga suwalu wevene mihe emme halo weti akhunna ukhtu fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyya algon men komme miheki beleniveri adi algon menna hawalu kurefawa beleniveri kama meduga suwalu wevene mihe al imam emme bodu beleniveriya imam amir rais malik king veri miha bodu miha zaim qawmegga millategga ummategga khalifa nuwata amire nuwata raise nuwata amire ebe amihunna allah hawalu kurwa abadus huriha rayitunge beleniveriya ei e beleniveriya gel wajibe rayitun nan hevor koddenu duniyavi gotum ves adi huriha kam kawre kuriga ukhravi gotum ene ki duniyavis kamuda rangalu mihekan hedeto belu ene rangalu echi for koddenu adi akhiratu goisei allah subhanahu wa ta'ala ruhiwadi gannawa magunda rangalu muslim ekkamuga veto hedeto emme bodu imamu ei qawme ganama veri miha ebe fulaga vis zimmae adi hisabu zimma kenduni kinu huzaranna ulamaanna huriha wazirun huriha ilmu werin huriha muassasatawge verin eya jehigen tibe mihun gos huriha mihun khadima ya hamayadande ei mas'ul verin eba mihun ge zimmae mujtaman hefor koddinu mujtaman rangalu magudekkun qur'anam magudekkun allah subhanahu wa ta'ala magudekkun miskituge magudekkun ege badaluga eba mihun nuba magudakkafinama eba mihun nuba dimalagen gosfinama eba mihun mas'ul veriwane adi ivves mihaka مسؤولية سلامة وين أمي هالو بيتي أخونا أخت الله تبارك وتعالى مسؤولية بالسواف وني حق تبسواف وني هيك ترى قالون من هندانو قا أبد وس بهرتنشة هريها كم كور كوريغا الله تبارك وتعالى حقته أي إنسان جمتشان بدو حقه أي الله سبحانه وتعالى حقه أي إلهتك على أداء كورنجه مسؤولية يعني الله تبارك وتعالى نتومك ترين تبا وجود اللي تبا خالق وانت إله تبا مالك تبا very فرا يعني بما أقول منك very فراتون أقول منا حوال كربا فوا مسؤولية أي فرتما الله تبارك وتعالى كون تكون إله على كنكرو
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمن الله إنسينا جنين تمن الله إكوان تكون علوكم كرمتك منوي نوفد باي بيفل ميايتو جمانا نوت باي ميهو ميايتو جمانا كوري دنيا آراست كرمتك اي نبا مانه نبا تفسيره الله سبحانه وتعالى می دنیا آراست کرمٹکا انسانو لیویے میہ کو بنے فینما ایگے مانے کمگا تفسیر کو دیں بیان کو دیں چھین ایگے مانے کی امی فرتما اللہ اکوانت کو الہ علکن کرمے الہ باویلے وی حکم فلو الہ گے قرآن الہ گے فوت تنفیذ کرمے اللہ گے حکم تا تنفیذ کرمے علتکن گے مدوگا عدل انصاف قائم کرمے ای قرآن سننے نون نما مانے اینا ایگا نگافی نما ایگے مانے کی الگون میں سیاسی میں ہوں سیاسی کنتا ہوگا اقتصادی میں ہوں اقتصادی میدان ہوگا کلی ورا خاص میں ہوں کلی ورگا مجا کرا میں ہوں مجا لگا ڈرگ بو میں ہوں ڈرگ بو ہوگا نبا کنتا کرا میں ہوں امی ہوں گے وظیفہ گا ایہن اڑے ایک امی بائی کے اس دنیا کی وقی دنیا اے بائی کو آرست کرن اے بائی کے دنیا بائی کے بینوں واگتا ہے نون تو ای ورا گوس مانے کیرتے قرآن کے میں آئے تو کے مانے نون ایکی ادھی کیں علم ورنگ مفسرون وريا بيفلون قاتوغا مي كلمة جمانا ورسافو إلا ليعبدون تمن الله علوكان كورم ماني تمن الله إكوان تكو تمن الله علوكان كورم إكامكو علوكان جمانا نون هوريها إنسان أبدو سجدة تبيرك مسكتو تبيرك نون علوكان جمانا ورسافو علم ورين فيدالو بيان كوروا أي الله تبارك وتعالى أمور كورم في كم كورون كلام نهي كورم في كم كندورو هليون أي علوكان الله سبحانه وتعالى رسول لبني في كم عمل كورون أدي كلام نرسوا كنت كندورو هليون أي علوكان أي تريغا واجب علوكان تكا سنن علوكان تا نواتا مستحب علوكان تبي أي تريغا بدتي حرام كنتكا بدتي فاف وي كمندورو هليون ما وربودو علوكان منعي أدي أبيدي كنجنوم فافتم بسوي إهوريها نباكم كندورو هلوم كيس علوكامه أهمي ما إمه هلو بيتي أخونا أختم ألقون منجي إمه فرطة ما حق تاجي ألقون منجي بودو قالفا وألقون منجي أدا كورنجه واجب تاوجي تري مسؤولية توجي تري الله إكوان تكون إله ألقون كورون إله ده كلوبي وهوريها إتشكا وره بودا هوريها مخلوق نوره بودا أي خالق وانت الله أدي الكلام جا بيروتي به الكلام جا هندانكو هندومكو أي إله تبايا أننجه يقولون قائم كرون فلفس نماد برابر قائم كرون أي رياض والو أبدا الله سبحانه وتعالى يقولون نكن إنسان أبدا بس كونكت فهنان هم كانوا وسيلتك الله هندوما كرون إكملتك كلام دسكو دبي نماد قائم كرون إهم في ألقون من جمتة ميومة جمتة الله سبحانه وتعالى ريكا دوال فس نماد فرض كوري إيه ترين من نماد على في مية الله سبحانه وتعالى يقولون كذا جافي هنا التوبة ويقولون نماد قائم كرون فشن جهنة إيه نون نما هنا الله سبحانه وتعالى يقولون كنفا واميه هنا كا نماد نون قطع الله سبحانه وتعالى كدربار نوتا إلهه كرسمون هود متكا لوجين نوين نماد نون اتشكو نماد كف دم باكي ألوكانتا كيوس نعم ورفع داهوري هولا فاكانتا تكي زكاة دين روده فون حجون مام بفانن كميه تون إهم بس بعور حقه تنغدا كرمكي هوس هيو كانتا تهوس ألوكان إكلام أمور كرفاعين كورا كم كمكي إكمكو نماد فهوغا نماد جلو ألاف نماد دوكو ألاف دينكم مسؤولية تتو دينكم حقه تكتو دينكم كمتو إصلاح وان إنفس كم نوان يعني إكوانتا إله دوكفا إله حوال كوري فرطة مواجب ألاف دم ميهكو رنگلا غولن سينك نولة وينه إنا ما بودتي كندتك كورا غولن سينك نكورة وينه هم ما مسلمون هندانو كبارتن شيء مهم كممي الله سبحانه وتعالى حقه تنغدا كورن إيجي تريك خاصكو إله بونا باكي منغتون إيجي ترين فرض فسنا ما دوكين خاصكو أمي هالو بيتي أخونا أخت حقتك زمّاك أنا بيكي حقوق العباد أرتكون حقتا نيس الله سبحانه وتعالى أمر كربا أنجوا فوا حقتك حقتا ألقون من أدا كورن جه نون نما ألقون منا كاميابا همي كنو ديوين دنيا جوس آخرته جوس إغتون إم بدو حقكي أرتكون نامدوغا
ಅಳುತಕುನ್ನ ಮೆದುಗ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗ ಬದುಗ ಎಳೆಫಾವ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಹಕ್ಕಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಕೌಕುರೆ ವಿಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವ ಆಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಮೂರಿತಿ ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವ ಆಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹಕ್ಕುತ ekaleege faanuge daatu fulu ekaleege faanuge shakhsiyatu maarifa ko denegatun e algon menge macca wajibe ekaleege faanuge rasul kama ekaleege faanuge makkama mativeri kan denegannen je algon men ehni allah tabarak wa taala fahuga insanage hituga maqame devenje evves makhluqen echwanama e ekalange khalqu kurave ekalange rasul adi nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekaleege faana wure tibaga amilla nafsu de ke tiba lobi wejjana manwata member fan de ke aila de ke nuwata tibaga maqam de ke nuwata tibaga muda de ke nuwata tibaga duniya de ke nuwata kuliwaru de ke lobi wejjana ma tibaga ellijje kama kunude eman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ekaleege faanu ge zaat fulu maarifa ko deniganninche ekaleege faanu ge khabar tan algon me tedkuranche ekaleege faanu ge amruta ka kiyamam wanje nahita kun durheli wanje ekaleege faanu amru kurawwa nuwata amal kurawwa dekkevi gota menui allah kuttam wan ulege nuwane ekaleege faana taba wanche enun evves magennen allah ge hadrata devene ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk wa anta ilahu tayyar kurevi waram ma bodu jafati kamuga wa suwaruge e jafata mistakunna dawat dinu mattaka mistakun gowagen diu mattaka fonu wewunu rasul ekamataka fonunu messenger ekaleege faanu genu risalat mi risalate ki algon menna hamaya allah subhanahu wa taala genas devva fa risalate de miya kavaru wejjenama algon menna ka evves bahana uzure nonnane adikiye mi risalatu ehen huriha insanu na hame for ko dinama ki algon menge wajibe mi qawman evves kavaraka ghairu muslimakan erigen nuwane ena arafa fabage gosgen nuwane islam dinuge risalatu ena for nuwe algon men komme mihenge wajibe emiheka islam deenuge risalat for koddinu allah subhanahu wa ta'ala ge wahaka emiheka dekkun rasulullah sallallahu alaihi wasallam emiheka taaruf koddinu islam bu manun enage kame emme halaboyti akhunna ukhtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haqqu daga fahuga dem baki haqqu tafshani ma bafanga haqqu ay allah subhanahu wa ta'ala emme bodu iskan devvieti ekalange alkan kuruma fahuga ekamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haqqu takaffahuga member fan ei tiba wujudan nga sababu ei algon men insane ge gotuga wujudan eumuga allah medweri kurevi demihun e demihun naki algon men ge huriha taklifen ufulumge sababu nuwata ekan allah hawalu kurevi jessevi demihun e demihun algon men ge haqqu ada kurito nunto e demihun algon men nang ecche dinto nunto e demihun algon men namedu ganda kuri furiyametto nunto e algon men balanje kamen nu waragina darig haysiyatun suwal kure algonuge mamma algonuge bappa algonu kudairusure alai nude algonda warang ihanat ko kanta kuri algonda aniya kuri nuwata rangaluge bune ves nudine miyadu kikkurang he algondu eneya wahaga dakkam we nuwata alalam we nu algon menge wajibe algon menge member fanan hekon hitun emi muslimun kamugavies ghairu muslimun kamugavies ehni mamma bappa ge haqqu rabbodu ei allah subhanahu wa taala alwa fa haqq ekamako member fam ves handan kuranche medo haqquge wahakata dekiveru masuliyatu tan ufula ayruga tibaya hewduwa kurang huri dari tibaya badduwa kura miheka tibaya allah hawal kurvi amana tibaya wabai kawwa gota duniya dukolla fa gellu ala fa gosfinama tibaga halatu isma karangale nuwane ehvima mi algon men emmem visnanji he kame evo allah subhanahu wa taala daringe haqqu tan ehvima member fam ge boduga aluwi adi yakuga verinna rayitunge haqqu daga masuliyatan allah subhanahu wa taala wani algon menge boduga alwaf democracy ge nara ufule zamane ga mikale wage dekkima waran oduwane hennamos algonnaki echaka hitayege ngule mi hennun ehwima algondu beenum wara saafu ko buna islam deenu verinna rayitunna devwafawa mativeri maqam ede bami hunge beduga lavwafawa gatimage kama gulu eti evves falsafa ekan evves theory ekan evves ideology ekan nuata evves echka evves zamanega asfainne islam deenuga fiyawa allahu akbar allah subhanahu wa taala kirti qur'anuga algon menna mukhatab kurawwafa ulul amra kiyamam man amuru kurevi kirti qur'anuge nassuga
එහෙම මාල්ගොන් මෙන්ගේ අබදුස් වෙරිය ඉමාම අමීර රයිස ඉස්මීහාය අල්ගොන් මෙන් ජේ බෝලම් බාකිය මං ගන්න ඉහ්තිරාම කුරා istisna halatan ebuhuri Allah rasul sallallahu alaihi wasallam ureduma kura amurega evves mihe nonna veriye member fanen hen evvesich nonna firiye ambe dariye evvesich nove ehvema efada halate gawji ya Allah rasula ekam enun halate ga Allah rasula ureduma amuru nukura ha hidaku Allah ge amura kiyaman gatumuge gotum veri miha kiyaman wanje adiki verimiha ihtiram kuruma verimiha heoduwa kuruma verinna tedumagu dakkawato mihun heomaguga sabitu weto algon menge salafus salihun warabboda baru aluwa angawa devvi kivegento ei ilahi manhaju ei nabawi manhaju ei rabbani manhajki ehvi algon menge wajibe algon menge verinna taka algon men ada kuranje haqqudan ada kureveto hivwara ku masekya kurun hama eya kuga رأيتونge حق وني الله سبحانه وتعالى verинge boluga alwafa algon menga sual nukurvan Allah tabarak wa taala ebamihun ti ebamihun haq ada kuritoy ekamago algon menna sual kurvan algon menge haq algon men ada kurito egota komme fardaka Allah subhanahu wa taala sual kurvan e sual ge jawab algon men denje hene me halaweti akhunna akhtu fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya wazifa ada kurma masekke kurma huriya kamaki algon men nge hembi algon men kommes is farate ge dashuga algon men hawalwa amanat ekka ei sarkar kamgavies amilla muassasat kamgavies en evves tanega evves zimma en hawalu ejjena mai zimma barabaran ada kuran jehene ehni Allah subhanahu wa taala qiyam duhga mihka suwal kurawwana masuliyatu ada nukurmaki nuwata masuliyata farwa kuda kurmaki waran adage nuwata algon menna ආදාය ගොතෙක්ග නගාගේ නිම්මාලේ වෙන කමෙන් නුන් අදිකියේ ඒ අලගොන් මෙන්න වරන් නොරක්කා තෙරිකම් දෙදුනියේගේ අබාජ්‍ය වෙරිකම ඉන්සාන කුරිමති වේදාන කම හවාලෙෆා මසූලියතුගා ෆර්වා කුඩ කුරනි නුවත ඛියානත් තෙරිවනි අමිල්ල නෆ්ස අමිල්ල ذاتට්ටකා නුවත ආයිලයිට්ටකා නුවත රහමත් තෙරින්නට්ටකා කරප්ෂන් ගේ තෆාතු අමලුත ખાસකෝ ශරියතුගා මනා කුරීෆාවා කන්තත් evada huriha kamega algon men samalu wanje hennuna me waran norakka terikam masuliyatu nagala fa tibe mihun emihun hoda emihunna dimala ingili dikkurun ei kinun algon menge beenma algon men komme mihaki beleni veri algon men komme mihaki masuliyatu ufulay fawamihe ufulen jehemihe ehme ma algon men balenje algon men gamilla nafsa dimala algon men komme mihaku sekan ada kora namoes warak gina faharo tibaga wazifa ge gotun anikaya anikunna rayitunna khidmat de maqam tawga tibe mihunge zimmata wakim bodu ehme malgon menna fene mihun shakwa kure abada abadu break gadi kandelfawa wagutu faitu ediyai khidmat de mihai nade rayitun kiyu hadaf ni waragina office tawga mihun ge shakwa tanganna kande waragina muassasa tawga norakka terikame Allah subhanahu wa taala hawalu kure masuliyat khidmat nude ena saga kofiga nota waibaga nota gomme sechega intizaruga kiyo hedi famihunga bat laboyti akhunna waqtun Allah birwati wanje tiba suwalu wena madama qiyamat duwahuga evada huriya kamenga algon me rakkati riwanje mi wazifa farwa kuda kura mihu ge terega algon menge aamu halatu huriga anebbayki adimiya mulin tafatu bay ebe mihunna algon men je handan kodden algon men emmen wegen ei algon men hama ei hama algon men ei duniyawi wazifa war rangalan ada kore emiha hawalu fawa kanta namuge maanaga war furi hame kore ekamaku aslu zimma gellu wala algon men ge terega idari gotun kantetta rangal kurumattaka kuriyeru mattaka rayitun faida fasehem vor ko dinu mattaka adetto systema qawaida usula hada jamaataka group taka cabinet taka nuwata ministry taka echi bahaf unnani evve saligga ege maane ennu komme muassasayaka kifawa nan ekan e nan ekan ye mihun ada koran jeheni eme hunna behe hen hakke nove algon menge terega sarkaru yes amilla farat yes warak ginavaru fenna kamaki e muassasayga e kiya namaka etanuga e kura masekadaga etanuga e kura kamen ekani be amihun kuran ehen huriha kamen emihun gellu wala ehen wi ma algon menge warak gina muassasata kum fenna manzare
ನಮಾದು ವಗುತಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಸಾಲಿಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮುಸ್ಸಸಾಯಂ ಮಡುಜಸ್ಸಾಲ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುಡಕ ದೂಕೊಲ್ಲ ನುವತ ದೂಕೊಲ್ಲಾಕ ನುಜೆ ಮಡುಜಸ್ಸಾಲ ಫ ನಮಾದು ಕುರ ವಗುತು ಕಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಂಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ಮೀಹುನ್ ನುದೆಕೆ ವರಗಿನ ಆಫೀಸ್ ತೋಗ ಮಸೆ ಕುರ ರಂಗಳು ಮುವಜ್ಜಫು ನಮಾದು ಕಾಯಿಮ್ ಕುರ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಕ್ಕು ತಂಗ ಅಳ್ತಂಗೆ ಹಕ್ಕು ತಂಗ ಅದಾ ಕುರು ಮಸೆ ಕುರ ಮೀಹುಂಗೆ ಶಕುವಾ ಎಮ್ಮೆ ನಮಾದು ಕುರನ್ ದಿಯುಮ ದತಿ ಕುರೆವೆ ನಮಾದು ಕುರನ್ ದಾ ಮೀಹಾ ಎಂಗಿತುರು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿನುಗೆ ಬದಲುಗೆ ಐನೆ ಫುರ್ಸಾರಕೊ ಮಲಾಮೆ ಕುರೆವೆ ಅದಿ ಕೀವೆ ತೋಯ್ ನಮಾದು ನುಕುರನಿ ಮಿಸುವಾಲು ಕುರವಣಿಮ ಜವಾಬ ಕೆಬೋದ್ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಮಸೂಲಿಯತಕಿ ತಿಮಣ್ಣ ಇಶಿಂದಗೆ ಮೀದ ಗೋಂಡಿ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮೆ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಮಸೂಲಿಯತಕಿ ಮಿವೆನಿ ಕಮೆ ಕುರುಮೆ ಎ ಮೋಸಸೆನ್ ಕುರಾಕಂತ ಫಲಾ ಹೌಲ ವಲಾ ಕುವ್ವತ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆ ಮಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮ ಮಿತನುಗ ಕುಫ್ರಾ ಶಿರುಕು ನುವತ ನುಬ್ಯಾಕಂದತಗ ಮುಂಕರಾಯತ್ತ ಏ ಬೇರುಂಗಸ್ ವಣ್ಣ ಇಚ್ಚೆದೆತ್ತು ಏತಿ ಹುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಸೂಲಿಯತು ಅದಾ ಕುರ ಇರುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೋಸಸಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮೆಕ್ಕಿ ನಮ್ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಏ ಮೋಸಸಾಗೆ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮೀಹಾ ಫೆಶಿಗಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ದಮ್ಮೀಹಾ ಇದ್ದಾಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಕ್ಕು ತಂಗ ಅದಾ ಕುರಂಜೇನನು ಅಂತ ಏಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಕ್ಕು ಅದಾ ಕುರುಮೆ ನೆತಿ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ವಜೀಫಾ ವರ ರಂಗಳಂಗ ಅದಾ ಕುರೆ ಮೀ ವರಂಗ್ ಹಿತಾಮ ಹುರಿ ಕಮೆ ಏಗ ವರ ಸಾಫು ಮಿಸಾಲಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ ಅಬದು ಸಡು ಇವೆನಿ ದೀನಿ ಕಮೆ ವೆಜ್ಜಿಯ ನಮಾದು ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ರೋದ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಜಕ್ಯಾ ಕಮುಗಾವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗಾವಿಸ್ ಆದಾಗಿ ಕುದಿ ಕುದಿ ಶಕುವಾದಕ ದಾಂದೆ ಕಂಗ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹಮೈ ಕಣಿ ಅಡೂಫುಲಂಜಿ ಹೇ ಬೈಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆಂಗುರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಿ ಕೊಂ ಮಿಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೆತ್ತು ಎಫದ ಮುಂಕರಾತಕ ನುಬ್ಯಾಕಂತಿತೋಗೆ ಶಕುವ ಮೀಹು ಉಫುಲಿ ಮೊಯಸ್ ಎ ಮೂಸ್ತಸಾ ತಕುನ್ ಜವಾಬ್ ಎವದೆ ತಿ ಮಮ್ಮೆನ್ನ ಬೆಹೆ ಕಮೆ ನೂನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫಲಾ ಹೌಲ ವಲಾ ಕುವ್ವತ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಊರಿಹಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತಾ ಊರಿಹಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಂಜ್ ಹೇತಂತ ಎ ನುವಾ ನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ಕೊ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಆಮನ ಊರಿಹಾ ಮಸೆ ಕುರಂಜೆ ಎ ಮಸೂಲಿಯತು ಅದಾ ಕುರಾನ್ ಏಯ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮಿ ಮಸೂಲಿಯತು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಊರಿಹಾ ಮೋಸಸಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಮ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಹೇನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹೀವಾ ಕಾಲ ಜುವಾನುನ್ನ ಬೆಹೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಂಜೆ ಹೇನಿ ಹಮೈ ಕಣಿ ಜುವಾನುನ್ನ ಬೆಹೆ ಕಂದತ್ತ ರಂಗಳು ಜುವಾನುನ್ನ ಬೆಹೆ ಕಂದತ್ತ ಮಿ ಕಣಿ ಕುರಂಜೆ ಹೇನಿ ಎ ಜುವಾನುನ್ನ ವರಗಿನ ಕಂದತ್ತ ಬೇನುಂವೆ ಎ ಕುದಿನ ರಂಗಳು ಸಿಹತೆ ಬೇನುಂವೆ ಮಜಾ ಫೋರಿಗದ ನುವತ ಸಿಹತ ಫಾದಾಹುರಿ ರಂಗಳು ಕುಳಿವರುತ ಬೇನುಂವೆ ಎ ಕುದಿನ ಇಂಡೋ ಔಟ್ ಡೋ ಕುಳಿವರು ಕುಳೇನ ತಂತಂ ವೆಸ್ ಬೇನುಂವೆ ಏಕಮಕು ಎ ಕುದಿನ ಬೇನುವಾಣ ದೆತ್ತೋ ನಮಾದ್ ಕುರಾನ ತಂವೆಸ್ ಎ ಕುದಿನ ಬೇನುವಾ ನಮಾದ್ ಕುರಾನ ಮುಸಲ್ಲಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತ ದೇವೆ ಹಾ ವಗುತು ನಿತಿಯ ಎಫದ ತಂತಾಗ ನಮಾದ್ ಕುರಾನ ತಂಕೊಳೆ ಸುನ್ನಂ ವಾನೆ ನುವತ ಏಕಮಗೆ ಇಂತಿಜಾಮು ಎಸ್ ಕುರೆವೆಂಜಿ ಹೇನೆ ಏಕಮಕು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಬೈ ಮೀಹುಣಂ ಹೀವಣಿ ತಿಮಣ್ಣ ಕಿ ಕುಳಿವರ ಬೆಹೆ ಮೀಹಾ ಎಮ್ಮೆ ಮ ತಿಮಣ್ಣ ಹಾಮೈ ಕಣಿ ಕುಳಿವರು ಕಂತಗೆ ಕುರಾನಿ ಎ ಹಲಾಲು ವೆಸ್ ಹರಾಮ್ ವೆಸ್ ತಿಮಣ್ಣ ಬೆಹೆ ಕಮೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮೆಕೆ ಏಕಂ ಹರಾಮ್ ತೋ ಹಲಾಲ್ ತೋ ಕಂಡ ಹೇಳು ಕಂಡ ಎಳಿಯಸ್ ನೇಡಿಯಸ್ ಎವಾಗ ದೆಕ್ಕಿಯಸ್ ನುದೆಕ್ಕಿಯಸ್ ತಿಮಣ್ಣ ಬೆಹೆ ಕಮೆನು ತಿಮಣ್ಣವೆಂದಾಣಿ ಕುರಿಯ ತಿಮಣ್ಣವೆಂದಾಣಿ ಕುರಿಯ ಏ ತಿಮಣ್ಣವೆಂಗೆ ವಾಜಿಬಕಿ ಜುವಾನು ನುವತ ಕುಳಿವರು ಲೊಬಿತ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತು ಮೀಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಉಸೂಲು ಕಮಗಾವೆಗೆ ನುವಾನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೋಸಸಾದಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಗೆಸ್ ನಂಗೆ ಫದೆ ಸರ್ಕಾರು ಎಸ್ ಅಮಿಲ್ಲಗೆ ಎಸ್ ಏಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ನುವತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮೋಸಸಾಯ ಕವ್ವಾಂಜೆ ಇತಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಫೊರತಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಕ್ಕು ತ ಅದಾ ಕುರುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಂಜೆ ಯಾ ಎಕುಗ ಎಹೆಂ ಬಾಕಿ ಮಸೂಲಿಯತು ತವಿಸ್ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಈ ಮಸೂಲಿಯತು ಅದಾ ಕುರುಮಕಿ ಏಯ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಬೋಲುಕೆ ಎಳ್ಫಾವ ವಾಜಿಬು ತಂಗ್ ಅದಾ ಕುರುಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಫಾಳುಗ ಮೀಹುನ್ ದಕ್ಕ ಮುಂದಾವಾಹಗ ಬುಣ ಮುಂದಾ ಎಚ್ಚಿಹಿ ಗೋಸ್ಕಂತತ್ತ ಮುಂಕರಾತ್ತ ಏಯ್ ಕೌಮುಗೆ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂಗೆ ಜಮಾಯತಕುಂ ಗ್ರೂಪ್ ತಕುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕವಾ ಫತುವಾ ನೆರುವ ಅಬದು ನಸೆಹೆ ದೆವ್ವಾ ಕಂದತ್ತ ಮುಗಾವಿಯಸ್ ಎಬೇಫುಳು ಗೆ ಕಮಕಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಕಮೆ ನೂನೆ ವಾಹಕ ಅಡುವೆ ಹುಮಕಿ ಮಿಕಹಲ ಗೊತ್ತಕಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರನ್ ಹೆಂಬೀಮಾ ಹರಾಮೆ ಹಲಾಲೆ ನುಬಲ ಜುವಾನ್ ಕುದಿನ್ನ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ಉಫಲುಗ ನುವತ ಏಕಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಬೈ ಫರಾತಕು ಮಸಕ್ಕೆ ಕೂರ ಮುಂದಾನಿ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಜುವಾನು ಬೇನುವಾಯ್ತಿ ಎಮಿಹುನ ದೇಂಚೇನಿ ಎಮಿಹುನ್ ಬೇನು ಮನಿ ಡ್ರಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಎಹಂಬಿ ಮೈ ಬೈ ಎಮಿಹುನ ದೇಂಚೇನಿ ಡ್ರಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ ಮಿ ವಿಷ್ಣುಮಕಿ ಪಿಯೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಚ್ಚಕ್ಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂದಣ್ಣಂ ಮೀಚಿಗಿ ಕಂಡಳಿಗೆ ಲಾದೀನಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ ಅಲ್ಮಾನಿ ವೆರಿಕಂತಕ ದೀನೆನ್ನೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಿಲ್ಲೆನ್ ವತೆ ಮೀಹುಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ತೆರ ಮಿ ವಿಷ್ಣು ಆಸ್ಗೆ ಮಿ ಉಳನಿ ಬೇರು ಮೀತಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಿಫಾಫಿ ನಮ ನುವತ ಮೀಗೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಕಬೂಲ್ ಕೊಫಿ ನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಿನೆತ್ತೋ ಮಿ ಗೌಮು ನಗಹಟ್ಟಾನಿ ನುವತ ಸಲಾಮೆ ಕುರಾನಿ ಮಿತನುಗ ರಕ್ಕಾತಿರುವೆ ಉಳೇನಿ
emmeha lobeti akhunna ukhtun emmeha mas'ul werin almen komme miheki mas'ul weri almen komme miheki rai veri almen komme miheki beleni veri almen komme mihege beleni veri kama meduga Allah subhanahu kurawwane migotan algon men kanta qur'anama algon menge rayitun algon men gellu afi e amanen algon men gellu alafi algon men emmen jehe mikamuga kamboduwan emmen jehe mikan islah kuram masekke kuram rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge nabawi manhaj islah kurumuga algon men na warattafatu algon men daskuran jehe chemi ema nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi kamagen rasul kamagen fonuvuni kiye fardu fas namaz kura amanat terikan ada kura avatterina kame hita member fan nan ihsan teriwa rangalu muji tamay kannu ekale gfanu fonu wuni muli bim warab boda fasada ve gelli fawaniko jahiliyatu ge zamanuga uriyanu batake amwe fawaniko ema nabi alayhi salatu wassalam mihunge terega diriuluvi eba mihunna gowali vi dawud devvi kirti qur'an kiyawa devvi buddhige dalil tan huriha insanuge huriha emmenge ihsas taka hissuta qabul kura minwaru ekale gfanu bayan ko devwa mujtama islah kurevi algon men islah kuram masekkaten nukure ehni ekaku islah kuranya ekaku fasada kuram nuwata islah kurma ki waki mihaku waki mosasa kuran je kamuga deku ehmi ma algon men rangal nuwege mole ma nabi alayhi salatu wassalam ekale gfana imam vi huriha be fulunge wajibe kamuga ebekalun deki wadagen islah kurun ehmi ma eo bodu jahiliyat duniye goy jahiliyatu filagen gos islam dina iman kam muli duniya ujala ve roshan vegen diye inunto duniya ga hataru bitan islam din feturi gen diye inunto ma nabi alayhi salatu wassalam ilaj kore islah kore vi algon menge terega gelli halak ve not nubam gossati bi mihum femwaru ge not evore ma nubah halu ge timihum emi makive to algon men wakin wamvi ekale ge fanu fonu bunu yuruga wani mistakum wani drug addict wefa mistakum wani ra mastu aichissa addict wefa ekam ekale ge fanu ekam ilaj kurevi qur'an kiyawadi ke shar'i hadd tanfiz koggen mistakun nasihat teri wadagen kita zuwan to ekale ge fanu ge ari han ai allah ge rasul ati man imam wa islam wa ekam rabu imaka dure nuwene kashige hifavuri ekale ge fanu zuwana bandagen e zuwana ya enage visnum visnadigen ena qabul kura hissutagum visnadigen e zuwana raya durkuri kita zuwan to ekale gfanu garienge allah ga rasul ati man imam wa islam wa mekam ko zine ka dure nuwene ekale gfanu e zuwana bandagen e zuwana nasihat dev e zuwana visna dev e zuwana hedwa kurabva e zuwana emme fahum fahish kanda takun duru heli wo man azum kuri kita mi undo kita zuwan unto allahu akbar mi nabawi manhajiki evve saliga faafa feture mundanama e faafa beenuwa mi ha faafa qur'an fursatu hokanta qur'an mi ha den hokanta koffa nubaganta qur'an mi ha nubaganta qur'an du kollun nuwata egotan algon men kuriyad dium ek evve saliga rangal gotennu ei shaytani manhaju ei iblis ge talbise rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge manhajiki mi evve saliga boagam fa hunnati ve bo mi ha bondinu mi ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhajenu mi ke islam dinu ge manhajenu ena boagan faana ena bohi vedan ena huri nuba aden hifafa ena huri nuba bayge sawbun gosefa eka malgon menge wajibaki algon menge emme bodu miha kuda miha ga wajibaki enen ei boegen nuwane chikkam visna dinu egen ena duruheli kurumattaka burakum bura gadala masekke kurum algonaka dimale nuwe adiye evve zuwane rea duale eta zuwanaka dimave komme mahagu komme haftayaku eta zuwanu ne gula sms kure rabo mihu mastu ai chibenu kura zuwanu fahish kandata kura zuwan en evves kujeku duhagu algonaka dimale nuwe timanna benu nuwe mikan hutta da kabuna adike bunani roefa hitama ko fashe huwe timanna benu me salam evva timanna salam ko dibe dahra algonu kinto salam ko de algon hame ke nasihat teri veveni ekamako den honna miha misalakan ene deni dekira to hadane mi algon menge halataki ekamako algon menge zuwanun naki mastu aichisa vannam beenuwa benu ege nukunnam beenum wabe algon menge zuwanun naki rock and roll vannam beenum wabe no ege nukunnam beenum wabe hennamos duniyege dala warak gada detto algon menge emmenge macchawes faafa kurimatiga liben oti me war fase han kureve kuram beenu uyes koldeve eti algon menge amilla fardunge haysiyatu nuwata adi kinato wani muassasatuge haysiyatu nuwata duniyege emme gawmuge emme kula ali emme forigada event gotuga nuwata ifada kanta gotuga dini darusaka wure ma ahamiyatu kan digen nuba kankan rawa fe kudinna dawud dini den kinato wani ekudin nuhuttu wene
ilmu warina dimale ngili dikko ge wane kamen nonnane ilmu warina ki hama ikani bayan ko devve bay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge manhajaki miha ko kuraha kame kuran du kollu mennu adi ena kurahivati vena itura kuruvu mennu eti visna digen rangalu kurun algol menna mi mujtama rangalu kurevene ekamaku masuliyatu ada koggen ei nuba magun da zuwanunna nuba magun deve mihunna e maguta hanikoggen hew maguta fula koddigen erun inshallah mi gawum rangalu wana iktisadi godum waki kon adiyetto algon men alani hewkantaka amuru kuriya hewkantata feturiya iktisadi gotun algon men adiyala andani ehen uriha gotun siyasi gotun algon men halubali kan ufedin andani mi sharu manhaju ganu hi fehette ti wengeta haram kantaka munkarataka nuba kantaka riwaj dige kantata fori gadakoggen bodukoggen mi hun rangalennuwane adike mujtama ekko kharab wale boduwane nuba wale boduwane kan algon men lomatin algon men fene readuwan embi memme ha lobo ta khonna khutun algon men emmen ebbawege maseke kurange bajhe masuliyatu rangalan ada kuran em muassasa ku rangala kurani ane muassasa ku aidi kola kurima ka rangalennuwan ekamaku huriha muassasa taku hewkantaka baru eli ma rangaluwan e yaqeen kame allah subhanahu wa taala ekamuge wa'udu kurabba fewani hame fadan algon menge usul qawaid ekamuge wegen nuwane siyasi kantata islah kuran nuwata iktisadi kantata nuwata ijtimai kantata nuwata hemves kame islah kur mattaga komme gohe komme nubai komme munkarate fenne yaran huriha emmen halutal huriha emmen muzahara ennukutu mi kaagu daskoddin ecchetu mi salgon kuriga ishara kuri democracy genas din ecche henno malgon men duha gus gowi echenu mi do algon men nadimala mi hun ingili dikkuri namoves algon nubuna komme han daruri halategga bayakan islami minganduga sharui hamatawge tere husbimaka evvelagam wahaka dakka nota dini wahaka dakka nota handan koddi mifadakam nukurevene ke kurevene haletan ebuhuri ekamaku komme kamegga muzahara komme kamegga haltal komme kamegga mi algon menge usulennu mi mirajjege usulen vesnu mi algon menge kaaba fange aade vesnu mi hindu karan aeche mi america nota europun aeche etan tanaki dine manhaj millate fote goten nittantan etan tanaki ebami hunge kahinu lead kura tantan ebami hunge sihurwarin hinga tantan emi hunge falsafa algon men amalu kurima kinetto wani evve sale gami kiye islah kurevene gotennu islah kureveni sharui manhaj ga algon men hi fahattage emme halobeti akhunna akhtu mi mati veri maqamuga mi mati veri wagutuga algon wakin khassako ishara kollam beenum ve algon gamilla nafsa algon ge jamaatu ge mihunna e algon ge jamaat kan nisbabwa tibefulun sheikhun ilmu veri minan kiya mihun ilmu verin naki yaqinum ves nabi be kalunge warithun nabiya devvi miras ungenigen e hifagen gega nuwata tiba ada kura wazifa ge ekani tiba huttakas nufudene algon numun ilmu werin alhamdulillah mirajega maseke kura minwar rehen gawmtaka ala balairwes algon fa kure bayin ilmu werin waran harakat teri waran masuliyatu ada kurabwa ehnamois migawmuga ilmu werin ge adad balafa dini dawata islahi masekata balair go mideti dimale nuwe mane ki ilmu werin ge masekkai ekashigam wa warawure ma madu ei emme bodo em masuliyate ufulan jehemihun ehni allah subhanahu wa taala ulul amru ge terega qawmuge bodu is imamu verimi haya ekuga ilmu verim wani himanu wafakamuga ilmu verin deke wada gannawa ehmima ebamihunge masuliyate ebamihun ada kuran jehene ekamugo ebamihunge masuliyate numi denne vien komme kamegga tanaka duwe fa nukutume ebevuruna kuladana kan libigen vi minwarako bayan kuran jehene angaden jehene kiyaden jehene bulneden jehene waudu nasihat den jehene ekan miyawwara furihame qur'ana ma miqawmuga ituru islahi fi awwalata nuwata ituru bayku rangalu magan annane kan ei kashawaru kame alganu mihin khassakon ilmu erina gowale sabab eboy alganu menge terega halati huriya be fulun des feni wada gannawana dek wada gannawana miyadu alganda gulade alganu ge rattesse gulada muni sheikh waran ehin kahala manzar fenigenne timanno gabule nukurame timanno mifada kame feni daana kama kare ekama go algon menge terege medo ammu kantetta mihunnani islami markaza hukur namada dia akhengi timanno miskita dia robo fene pemannu matiga kiyon hada bayku mi miskita nuwade beruga tibe tibba ekide mi haru ha bodu kame nu algon menge terega dini godum bodu kame ekama ko waragina zuwanu hukura gosibeni beruga miskita nar
එහෙන් වීම එහෙන් තිබි බයික්කම හිකව මිස්කිතන් එරි නමාද කොල්ලාගෙන් ෆේබි රහ එකිවදි කුරිය ඌර මාදිගු මීගේ නමාදන් ඇස් තිබි මිහුනේ නුන්කම වනි දිරාගුම් වික්කා මා රීති නම්බර් තකෙන් නගම්වගෙන් කිව්ග ජෙහිෆා හුකුර නමාදු කුරින් ෆෙෂිග ඔෆිස් උළුවනි දෙජ්ජාය දුනියවි ගොතුන් හෙව්වා කම දුනියවි ගොතුන් හම ෆලාගෙන් දාවර්ග හෙව්වා කම දෙත්ත නම්බර් කි හුස්සු සිරීතිච්ච නුතු දුනියවි ගොතුස් මියගු තංකොලේ බොඩු කම තංකොලේ මොළු කම කුරම් වෙගෙන් නමාදු කටුවාලා මිහ හිතන් අරවන තිමන්න දෙම් වරබ් බිසී වෙගෙන්නේ එහෙනේ නෝ මිමිහු දිරාගුන්දේ නම්බර් තකින් හොදම් වෙගෙන් හුකුර නමාදු දූකොල්ලාෆ රද්දක අවීග කිව් හදාෆ ලා හවුල වලා කුවත ඉල්ලා බිල්ලා එහෙම ඉල්මු වෙරින්නා අදි මසූල් වෙරින්ගේ මිදෙන් නෙවි බොඩති මීහුන්ගේ ඉස් මොස්සසා තවගේ මසූලියතු වරම් පොඩේ අලගොන් මගේ හාලතු වරන් නිකමෙති එහෙනමොස් අලගොන් මගේ තෙරේගා හේවසම එහා බොඩ අලගොන් වරන් උෆාවිච්ච අලගොන් මගේ මී දීනි දරුසේ එකමක මී දරුස් ගස් මාෂා අල්ලාහ් හාදිරින් බදාලීම ෆිරහුනා අංහෙනු අඛුනා උඛ්තුම් වරබ්බවරු යකීනු විස්මීගේ තෙරේ ගින බේෆලුන් අලගොන් උම්මීදු කරන්නේ හේව නියතුක වඩාගෙන් තිබ්බේ බේෆලුන් කමුගා කොම්මස් වරක අලගොන් මගේ දරුස් තකන් අන්නාන එහෙන් නියතුක විස්මීහු එකමක වෙස් හේවච්චෙන් අඩුව එහෙන් ෆාරිග අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තෙද මග දක්වා ෆාන් එහා බරකාත් තෙර මජ්ලිහ දීනි මජ්ලිහ කේම්බිය මින්ෆද මජ්ලිස් තක් ගින කරවේතෝ වදු නසීහතුගේ මසකේ ගින කරවේතෝ බලංජේ එකමක මී අදද කි අලගොන් මං උෆා කරන්චේ අදද නුන් අති එහෙනි අලගොන් මං ඉස්ලාමී ගෞම කවෆ මුස්ලිමුන් නවෆ දීනි නාරා වරක් ගදෙන් උෆලා මිහුන් හත්තා වෙසුලනි මදහ කියම් ෆෂාෆිනව දෙන් ඉස්ලාම් කමුක නමූනා නෙන්හා මතිවේ නුවත අලානු කියේ වරුගේ කුරීග ඔලේ බයින් අලගොන් මෙන්නකි එක මමලි මෑදන් ආම බංගි ගෝයම ගමදිනිය මිස්කිතන් එරීම මිස්කි ෆලු කොන්න එහෙන් වීම අලගොන් මෙන් උෆා කුරෙවෙන් නැති අලගොන් මෙන්න මෙබ්බුඩු මාලේග ලක්කේ කවුරගෙන මිහුන් ඔලේ තනෙග්ග මිස්කිතෝග දෙතින් හතරු සෆු හුරීමා ඒ මස්සලේ දෙත්තා ඒ අලගොන් මෙන් හිතාම කරන්ජේකම් එකම එයා ඛිලාෆා ෂෝයි බාවා ෆීමු එතනුගා හලුතාලුකෝ ජාගනුදිබිගෙන් හලුතාලුකෝ මිස්තකුන් නමාදු වලාෆ මිස්තකුන් ආයිලා දූකොල්ලා අම්බිදරින් දූකොල්ලාෆ නුවත එමිහුන් අතුගේ හිෆා ගෝවාගෙන් ගොස් නේවා හාස්වේ බලිජෙහි බිරුවරිකමා කුරිමති එතම් මුසීබාත ජෙහෙනි ෂෝය කට්ටක අදි ෂෝවෙස් ඉස්ලාමී නංකියාව මියදු දුනියේග බගෙන්ගුලේ මුස්ලිමුන්ගේ තෙරේග ඉස්ලාමී සකාෆතුගේ තෙරෙන් මදහ කියුමා නුබෑ නූන් ලව කියාව කුදි කුදි මියුසික් බේනුන් කොගෙන් එමෙ ඒ හාලෙ ගෙවස් නූ රේගඬු නුවයිජ්ජාර ෆෙෂේ ෂෝයක අසුරු ෆහම් ෆෙෂිගෙන් කිව් හදා ෆර කුඩ කුදින් තවස් ගෝයාගෙන් බයි මිහුන් අනබෑ මිහුන් ආයිලා අමිදරින් දූකොල්ලාෆ අසුරු මගරිම් නමාදු දියයි ඉෂා නමාදු දියයි හුරිහා නමාදෙන් අලාෆ ගොස් ඒ ෂෝග බෑවෙරි අලගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් එතන වඩාගෙන නෙවි හුරිහා බේෆලු නවස් නුවත හුරිහා මුස්ලිමුන් නවස් ඉගේ ඒ මීහාය කිවසදි කාෆරුන් තෙරේගාවස් ආම්මු ආදාගේ ෆරු දෙන්නු හුරිහා නුබෑ කන්තත්තකා ෆාහිෂ් කන්තත්තකා මුන්කරා තවගේ බෆයි ඒ දරජාගේ මීහකු මේ කවමක් ගෙන උනීමා අලගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් එකමෑගෙන් උළුණු මිහුන්ගේ අදද බෙලීමා අලගොන් මෙන්ගේ හිතෙන් නුන් හැමයි කනිරෝණී කිල්ලෝවෙස් රුයි आदि एकमुगा एवर हिद्दतिकं आई जहिगें आ दुवहो नूस्तव गोरे आर्टिकल तब बल मुंदी एरुगा देम फेनुनो बाय नूस्तव दे फोरे आर्टिकल तब बदादीमा वर साफ गो एंगिति बेगें एतागे एतेरेगा रिपोर्ट नेगी बेफुलुम बयान करवा फोरी एक गो तकवस मीगा आदि मिकमेन नूने इम्मे मजा कमकी आदि मिकमेन नूने इम्मे मोल कमकी विस मिहें गो नुबैन गो सुस नुबै कंतका एगे नतीजा एकन नुकुति कोचेतो මිගෞමුගේ සුවානු මියදු බේනුම් වේ එගොතන් උලෙන් එහෙම්වීම ඒ ෆුර්සතු ඉතුරු කොද්දෙන්ජි ඉන්නා ලිල්ලාහි ව ඉන්නා ඉලයිහි රාජිඋන් හුරිහා කමෙන්ග ඛියාලු තෆාතු එහෙන් නමස් ඒ මුන්කරාතුග ඒ ෆාහිෂ් කන්දුග නුබෑකමුග ඉත්තිෆාක් මිහෙම් වීම අල්ගොන් මෙන්න වරන් හිතාමෙර අල්ගොන් මෙන්ගේ حالතු වරද්දර කොබෑතෝ අල්ගොන් මෙන්න අල්ගොන් මෙන්ගේ මසූලියතු ෆුල්ලිෆ ඉස් ෆරාත්තකුම් විස්මි මසූලියතු ෆුලන්ජි ඉල්මු වෙරිම් වෙස් আদি බෙලෙනි වෙරිම් වෙස් अगर मैं तेरे एवज मिया को इस्तिस्ना है नु वकी मिया कादी माले इंगिली दिक्कुरे वे कने अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर मैं गे एम्मे बदुगा अलवा फवानी कलाग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसुल कुरबा वनी फकुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन राइया अगर मैं कोम मिया की राइया बेलेन वेरी अदी अल्लाह के हदरतुगा सवाल वे बेने मिया
أمي هالوبتي أخونا أخت قومك عزتري بيفلهم قومك رئيس نوتا ألغن منجي حاكم نوتا فيري فرا ألغن منجي علم ورين أمي هالوبتي أخونا أختهم ألغن منجي زماي من قوم إصلاح كرم مسككر منهج سفديه الله سبحانه وتعالى كلام رسوله دسكو دفافا واغوتا كيرت قرآن سنة إجوتا يا إجوتا ألغون منجي اقتصاد وس ألغون منجي سياسة وس ألغون منجي اجتماعي كنت وس ألغون منجي كولي ورا مجلة ألغون منجي زوانو كنت كهوريا كم وس جند وين إسلام دينا كي سماحة دينا إسلام دينا كي تناوس دينا إسلام دينا كي إفس هالجا إنسانو إبعميهم إنساني ضروري تكون بير قرآن وتمنا قرآن دينا نو هذه كي ورا صاف منهج منهج من جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ألقون من دوكورة نموس ساد استيقا وهرو فهم ألقون من ميتي بي منهج ورا بودا درقصة هذه كي ألقون من هندوزم ما بودزم کے تیرے ناس اسلام دينا ونما فهوغا ألقون من نن اسلام دينو کے رنگلو معلومات فريه مغتوغا إفس قرونه کے زمانے کا لبي فايفس نے مي زمانہ کی ایکم کو ألقون من إفس مي هكا عذر ندكين زمانه ويت ودي آهار كي ألقونه كمولي حياته ألقونه فاه كرونه ديه راجعين بودتي علم ورينا دعاتهم ديه راجعين إترم بس أدي خاصة كو بيرون إن آهارو أدي كوريان إن آهارو كا رهي فوري بلان تدي بيفلون تبلوي دنيا international نم فيدالا مولتي بودتي بروفيسور دكتور ميغاو مانغا إكامكو ألقون منا ميدنوي أمريكان جنا أمي هاجر إيش هو إفي ميهم ألقون من كنودي بندتة إيه ما نيكي ميقوم ميادو الله سبحانه وتعالى منة إله رحمة علم ورينا علم لبموج فرصة تنوسكو دبي كم ميادو دنيا وسيلة إيه كم أكو ألقون من مربوط فاسجيه هم بيما ألقون من جه مسؤولية أداء كورن الله سبحانه وتعالى أقول من إمنا سوال كرفان إم بودو ميها فيشجين كودا ميها يا هميا ما النبي عليه الصلاة والسلام حديث الكرفان إن الله سائل كل راع إن الله سائل كل راع أم استرعاه حفظ أم ضيع الله سبحانه وتعالى كم بلني وريكا سوال كرفان إكلانج ميها كهوال كرفي وظيفة يا مدوغا مسؤولية يا مدوغا حفظ أم ضيع إينا إيا ركات ريتو نوتا إيا خيانة ريتو إجلوا لتو الله تبارك وتعالى سؤال كرمان إمها لبيت يا أخو أدا كرمه برابر كرمه هنگمه بنيا كسنوانه إهم بنيما إكان ألقون منجي نيوز ريبورتر ونجينغو سيغوتا ليفان إكامكو الله هنگا حضرتوغا هوتن جهه دوهوغا السؤال أما එවගුතුග සුවාල කුරවුනීම අල්ගොන් මෙන්නක තිමන්න කුරීමේ අල්ගොන්ඩු කුරීමේ බුණගෙන් නුෆුදෙන් එහෙනි එදුව හකි يوم يختم على أفواههم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون إذو هكي الله وهي كربان تمن إله ميستكونجي أنجي يمور جسوا باميهنجي دو بندو كربا تمن الله نجي باميهنجي غنوانتكا أفا هكدي واهك دكان دوه فيما يدوه مع النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الكربان الله سبحانه وتعالى وريها أرتكم حساب باللوائرك إباميهنجي أنجت إباميهن سوال كربا إباميهنجي فين إباميهن الدفا إباميهنجي أنج بندو كربا إباميهنجي غنوانتكا واهك دكان أمور كربانه يهندوغا إباميهنجي غنوانتكون إيجي جواب دينه هم بيما ميادو ألغون من إمم وستيار وامي إدوهوغا جواب ديويتو مي دنيا متي ألغون من ألواوس لبدانا مكرو سيدانا كم قيامة دوهوغا إكمن نوانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماتيوري صحابي معقل ابن يسار رضي الله عنه معقل ابن يسار رضي الله عنه ودارون ابي فلا مدوغا مي حديث وارد فاوني اكليك فانو آلاس كم فلا في اي اكليك فان اوهار وداغني آلاس كم فل اي آلاس كم فلغا اكليك فانو اون وني كو اكليك فانو كي غاتا زياره كوري يوغتو عراقوغا والي عراقوغا اميرك وريكن هوري امام وريكن هوري ميها عبيد الله بن زياد
عبيدullah ibn ziyad ki waran aniya veri mihe ena ki yazid ibn muawiya huddaves nuhoda nanga husain radiyallahu anhu qatuluko ekalege fan shahid kurman amur kurimiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sebedu ekalege fanu ge suwaruge ge lobi ma mi duniya matiga fana kolli miha aniyaveri nuba mihin ehen namoes e aniyaveri kama nuba kama ekuga kommes heven huri kannenge mi sahabi alas kam fula uluwa khabar libigen enege ekalege fanu ge gata timar dari ada kuru mattaka ubaydullah ibn ziyad annani awmun ekalege fanu vidalwani inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam timanna miyadu miwagutu rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun aduwehi hadis fula tibaya kiyadename adi timannaya hayatuga evves ummide timanne adi hayatuga ituru ummide ituru duwas kolaga duniyega hunnane kamuge ummide ennamaka skadiya kam hadis kiya nu dename ehni ekale faanu biru fulugati kiya dinima ena ekale faanu ga furana fula nurakka ko faane kama ehmi ma waragina ilmu waren furana biru bayin hadista amun getere faalu nukuramba ehn namois ilmi amanaten ada kurumuge gotun ekale faanu emme fahuwagutuga e hadis kiya devve qatlu kuriyas hewkama dem waguten neti e hadis fulu gelli daanative rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge bas fulu gelli daanative ekale faanu vidalu wani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurevi adu timanna ehime inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة بخاري يا مسلم رواك ربا فحديث ادي ميريجي اصل حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية ايوس بخاري يا مسلم حديث معنى كي حديث فنوغا حديث علموغا اما اوثنتيك اما اتبار هري اما غدف دباوتو دي حديث فنوغا ساينس اوف حديث غا سپريم كورت غا حكمه مي دي حديث امدوغا اسموني افس ميها كفاده بهنا دكينه افس ماگن ني بخاري يا مسلم رواكور يدالوني ما من عبد يسترعيه الله رعيه الله سبحانه وتعالى افس ميها كريت تكن حوال نكرفه ريتنا مدوغا انا مروائر انا مدنيا دوكرا هندوغا ريتنا انا خيانه تريفا ريتنا غلوالا ريتنا حق ادا نكم مروجنما انا سورغ محروم كرفان لا اله الا الله ها بڑتی کندت میہا بڑوی ورک اینگ مسئولیت بڑوے اینگ رئیتوں گا عددو گنوے ہمیں قوم کے ویری میہا ویس موسساتو کے ویرین کمو گاویس آئلائے گا ممیا بپا کمو گاویس اڑگون میں امم بیروتی وانجے ویسننجے حدیث فولم می افس ميها كان الله سبحانه وتعالى ريتن تكن حوالو كرفا اين مروا دوه اين ريتن حق ودانكو اباميهن خيانه تربي اولوا لا فوانما اين واهشي نركوانت ورينگه ترين اين سورگه نوننا لكمغا اين اگمچ سورگه حرام كريفا واكمغا ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث القرآن هذه روايه گاوه ما من امير يلي امر المسلمين مسلمون كنتكا افس ميهكو اميرك كمغا حوال نويه ثم لا يجهد لهم وينصح دين اينا اباميهن نتكا هيوفور كدي اميهن هيوفور كدي نمتكا مسككو اباميهن وينصح اميهن هيوغين ادي اباميهن نصيحه تري نوجنما الا لم يدخل معهم الجنه المسلمون جماعه ام اكوغا اينا سورغ نوناني هم ما ألقونه إمي فرتمان بس ألقونه قاملنا نفس شات يمها لو بيت أخونا من قومه إمها ريتنا هندان كدني إمي فرتما الله حق تنجدا كراشه
තිබාගේ දශුගාවා තිබාගේ මුවස්සෆුන්න තිබාගේ රයිතුන්න අල්ලාහ්ගේ හක් වදා කරන් එකලංගේ අල්කන් කරන් නමාත් කායිම් කරන් ශරුයි හද්දුත කායිම් කරන් ඒ ඉලාහුගේ දීන් තම්ෆීස් කුරුම එම්මෙ ෆොරත මහම්මියතු කන් දේශ එයා එකුගේ අල්තකුන්ගේ හක් තවස ඒ ලාසිම් කම වාජිබ් කම එහෙන් නූන්න මාල්ගොන් මෙන් වානි හක් ත ගෙල්ලුවාලි මීහුන් කමුගා හක් තන් අදා කොෆිනම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මති මකාමු ඉස්දෙවා එහෙන් වීම ඛියාම මහෂර් දුවහුගේ එබොඩු දුවහුගා හිසාබ කිතාබුගේ වගතුගා හුරියා ඉන්සානුන් තබ්බිරු ගනිෆාවා වගතුගා එවස් මීහකන් අල්ලාහ්ගේ රහමතු අල්ලාහ්ගේ රහම ෆියවා ඒ ඉලාහුගේ අර්ශීගේ හියා වහි කම් ෆියවා එවස් යා වහි කම නෙද්දුවහුගා අල්ලාහ් තබාරක වතාලා හැබ්බාවතෙගේ මීහක අර්ශීගේ හියා වහි කන් දෙවා රේග නම්බර් 1 එම්මෙ ෆර්තම විස් කණ්ඩාලු බවණි කි කාගතෝ ඉමාමුන් ආදිල් ඉමාමුන් ආදිල් අදුලුවරි ඉමාමෙන් අදුලුවරි සঈමෙන් අදුලුවරි අමීරෙන් ඒ ඉමාමෙගේ ඉමාමතුකමුගේ දශුගා මුස්ලිමුන් ඉස්ලාමුන්න නුවත රයිතුන්න ඊමාන්කම ඉස්ලාම් කන් ලිබේ වෙරිකමෙන් හේවකම රංගලුගෙන් ලිබේ රයිතුන් තකෙක්කමුගා හෙදුන් එබෑ මිහුන්න හේව මගු දක්කා නුබෑ මගුතකුන්ගේ මිහුන් මනාකෝ එබෑ මිහුන්න රංගලුගෙන් අංගා නුබෑ ගන්තත්තකුන් මනාකෝ මී අලගොන් මෙන් හුරිහා මෙන්ගේ මසූලියතු හුරිහා වෙරින්නා හුරිහා ආම්මුන්ගේ මසූලියතු අලගොන් මෙන් එම්මෙන් මිකන් කුරංජේ මි මති වෙරි මකාම අලගොන් මෙන් ලිබේනි ඒරුන් හිසාබා කිතාබුගේ වගුතකි බොඩු දුවහෙ බිරුවෙරි දුවහෙ ඒ දුවහුගේ බිරුවෙරි කමුගේ ವಾಹක අලගොන් මෙන් එම්මෙන් අඩුවහමු එකමකු ඒගේ තෙරෙන් කුඩ ખબරෙන් අලගොන්ඩු ස්තියා ખුන්නා එම්මෙ ආයතේ අදි එම්මෙ හදීසේ හිස්සා කොල්ලම ෆහුගල්ගුණගේ වාහක කොල් කුර්කොල්ලානි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා වහී කුරබා වනි ඉන්සානුගේ ගාෆිල් කමා එබෑමිහුන්ගේ ජාහිලුකන් අල්ගොන් මෙන්න අංගාදී ෆහෙන් නුවාම් වෙගේ එහෙන් වියස් නුදෙවම් වෙගේ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ميستكونغ حسابوغ وقت كاري وجه اكمكو باميهم غافل كمتيغا اديوس مونو امبرالا فيتيبه حسابوغ وقت غاف وجه لبيت اخونا اخت اي انسان من دنيا دوك فدا وقت ينغ حسابوغ وقت هين كرات قيام فان دي ورفهن اهميمتي من مدته بوته نو ألقون من كم ميهكو مروا وقتو يميهنج حساب فشيء وقتو يميهنج قيام قائم وقتو الله سبحانه وتعالى ميستكون حالة بيان قربا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حساب وقتو قاف فيوني كم سباميهم غافل كم جندين ندافه غافل كما اكو حق مغمون امبرالاني اما هذا بيت اخونا اختو ألقون من امبري حقا اننجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقد الشخصية ماتي وري صحابي كليغ فانوغي نباكن ألغون منك نينغي هودا كشي هنمس إنسان كوب سنان كليغ فانوغي هيوكموغي فاي ألغون من فنني دنيا ماتيغا ورب بودكون أوفا إسلام وداغن نبي كوريغ هوريا فاف فهيغندي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاكلك مقامك كليك فان هنبي كليك فانك ام اريس وزيرك غتو كليك فان هنبي كليك فان فهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه غاريو اهام غاب بفلك غتو يا فهو مسلمون ديوان خليفه كعب الاحبار كليك فان غوال فاف فيدال وني اي كعب تمم منن هدان كدي بلاشه تمم منن विस्नादी बलाशे तिमम मिन्ना हिसाबा किताब के वक्त अल्लाह बदलवाना वक्त का नसीहत दी बलाशे ये कलेग फान विदालवानी अमीरुल मुमिनीन ने कलेग फाना हद्दिहा रसूलुन्ना नबी बेकनुगे सवाबा दरुमया हेवकन कलेग फाना लिबुनु कमुगावी नमोस क़ियाम महशर दुवहुगा वगुतें अन्नाने ए वगुतुगा बिरुवरिकं इंतिहाय दाने हुरिहा रसूलुन्ना नबी बेकलुम सेबामी हुगे कुडकको मच्च बिमच्च तिरवाना वगुते एहा बिरुवरि वगुते क़ियाम महशर दुवहुगा अन्नाने ए कलेग फानुगे अमल अदि हद्दिय रसूलुंगे हेवकं इतुरु कुरवनु कमुगाविस ए वगुतुगा कुडकको मच्च तिरवाने अदि इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम मैं अल्लाह के इम्मे रहमत इलाह के इम्मे लबुवति नबिया إبراهيم جفانوس يبغتوجا جوال فانا كله جفانا الله اللي بيفا خلت رحمة تري كما اللو بمدوري كدنا وانا هدوا بدكور فيلا ميالا أميل نفس نون إفسيتش جواك ميالا ميبغتو ندنا
ميلاقي النفس السلامة كدباش إهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث في القرآن هوريها ميستقون قيامة دوهوغا إبعامهم عمل نفس تمت فيها وإهم هوريها إتشمتين هندام بانه ميادو ألغون من غيركان ألغون من مقام ألغون من مودا ألغون من مستندك نوتا ألغون من رحمة تري ألغون من أمبدارين ألغون من كم إتشكفس قربان ديفان إكما هوريها لو بوا فراتك دوهوغا هندان نتين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أي إنسانا إنك نفس السلامة كرم وجين إنك أمبدارينا إنك مأمبفنا عائلة يا هوريها لو بيورين هوريها يجدوك فدوان دادوس إدوهم ألقون من سلامة وان بيننا ألقون من اللازم إيمان كما إسلام كان ألقون من جماعة واجب الله سبحانه وتعالى حوالي كرم إله تكا أدا كرنجه حق تكا ألونج حق توجا حق مدو ألونا مدوجا ألقون من أدا كرنجه حق تان أدا كرو هوريها حق أدا كرو مجا ألقون من إخلاص تري كما أكوجا برا مسك كفينا ما إن شاء الله الله تبارك وتعالى ألقون من عمل تقبول كربان ألقون من هندان نتيجة دوا نوتا ألقون من نقولي كنغوس كن كريه كندا تكلم عفو كربان معف كربان الله تبارك وتعالى ألقون رشاه تيمها لو بيتي أخونا أختنا هيو ويسنون دفاشي ألقون من إمنا إيمان كما أمان كما إسلام كما سلام كما جي راجين إفادة ديرول من دفاشي مقوم جي فيرنا ريتنا هيو توفيق دفا هيو ويسنون دفاشي مراج كفرة شركو جي هوريها عندري كما كن سلام كربا فاحش كنت تكا منكرات تكون ركاتر كربا إيمان كما إسلام كما جي راج كما دفاشي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಅದೇ ತಿಬೇಫುಳುಂಗ ಮಸೂಲಿಯತು ತಿಬೇಫುಳುನ ವರ ರಂಗಳ ಸಾಫ್ ವೆಜ್ಜಕಮ ಅಳುಂಡು ಸುಮ್ಮೀದು ಕುರಂ ಅನಕ ಇತುರು ಮಸೂಲಿಯತೆ ಅಳುಂಡಾವೆ ಸವಾಲುವೀಮ ಅನಕ ಮಿತನ ಮಿ ಹುಟ್ಟಿಲಿ ಅದೇ ತಿಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ ಫಹರುಗ ಅರಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಫಾನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಉಫಾವೆರಿ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಅಳುಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನುಫೆನ್ನನಿ ಕೀವೆಗೆಂ ಬಾಯ್ ಅದೇ ಸುವಾಲಂ ಅಳುಂಡೆ ಎಂಗು ಜವಾಬಕಿ ಎಮನಿ ಫಾನ್ ಕುಲ್ಲಿಗೊತಕ ಸೌದಿ ರಸ್ಕೆಫಾನ್ ಅವಹಾರು ಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಕುರಬ್ಬನ್ ಜೇವಡಾನ್ ನೋ ರಸ್ಮಿ ದತುರುಫುಳಿಗ ಮಿಹಾರವನಿ ಫುರಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಫ ಎಂಕಮಂ ಎಬೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ತಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಲ್ನ ಸಲಾಂ ರದ್ದು ಕುರವಿ ಎ ಸಲಾಂ ಅಳುನ್ ತಿ ಬೇಫುಲ್ನ ಹಬೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ವಿಚಕಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಅದೇ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿರೆ ಮಿ ಫೆಶುನಿ ಮಿ ಫೆಶುಮೆ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ದೇವನ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ದೇವನ ದರುಸ್ ವಿಹಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗ ಒಣ್ಣಾನಕಮ ಅಳುನ್ನ ಮೌಲುಮಾತ್ ಮಿಲಿಬೆನಿ ತಿಬೇಫುಣ್ಣ ಸೆಂಗುಡಾನ್ನವಾನೆ ಮಿ ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲಾಯ ವರಬೊಡ ಫುರಸಾರ ಕುರುಮ ಫಹು ಆದಿ ಎಕ್ಲೇಫಾನ ಗುಳೇಗೊತುಂ ಮಿ ಫಿತುನಾಗ ನಮುಗ ವರ ಎಹೆಂಕಾಲ ವಿಯಾನುದ ವಾಹಕತಕೆಂ ಹಿಮನೆ ಫಿಲ್ಮೆಂ ಉಫೆದ್ದುಮ ಫಹು ದೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಂ ಕುರಿಮತಿವಿ ಹಿಂಹಮನು ಜಹುಮಾ ದುನಿಯೆಗೆ ಎತ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಯಕು ಕುರಿ ಸುವಾಲ್ತಕ ಅದಿವೆಸ್ ಎವ್ವುರ ವರುಗದ ರದ್ದೆ ದಿನುವೆ ಗೊತುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ರಸೂಲಾಗೆ ಹಯಾಪುಳು ದಿರಾಸಾ ಕುರಿ ಮೀಹೆಗೆ ವಾಹಕ ಆದೆ ಎಫಹು ಏನಗೆ ಹಿತಂ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ನೂರು ವೆದ್ದೆವಿ ಅಳುನ್ ದನ್ನೋ ಬಿಯುಳೆನಿ ಮೀ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಮೀಹೆಗೆ ವಾಹಕ ಎನ್ನಮಸ್ ಎನ ಮಿಹಾರ್ವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ವೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಮಕ್ಬರಾಯ ವೆಸ್ಸಿಯಾರ ಕುರವಾ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅರಿಹುಂ ಮಾಫಂ ಎದಿ ಏನ ಕುರವುನು ಕುಫಾಫ್ತಕ ತೌಬಾವೆ එකං හංගාදියගොයි සාෆ් කොද්දීෆා ආදේ ඒනගේ දුලුන් අල්ගොන්මෙන්න අල්ගොන්මෙන්ගේ දිවේහි සුවානුන්නක් ඒන ඉස්ලාම් වී කී වෙගෙන්කම ඒනෙන් ඉස්ලාම් දීනා ගුලේකුතුම් සාෆ් වී කොම්කොම් මවලුමාත් එක්කම අල්ගොන්මෙන්ගේ නබියායකි කිහාවරගේ මතවරි ශඛසියතිකං බයන් කොද්දෙම ආනෝල්ඩ් වෙන්ඩූර් අල්ගොන්නා හැමෙන් එබ ආදේ විහි ෆෙබ්‍රුවරි වන දුවහු අදි දරුස් ඔන්නානේ වකි තනේ අද ඒනගේ මී වාහකත හාම කොද්දෙව මඩන්නවානේ එනවස් මී ඔන්නානේ වකි තනෙන් අදි හමනු ජෙහෙති තනේ දන්නවානු ලෙවනස් විහි ෆෙබ්‍රුවරිග ද මෙසේජ්ගේ දෙවන එපිසෝඩ් තිබේ ෆුන්නා හැමේ ගෙනස්තේන වාහකත නෝමුන් මිරේගේ මී උෆාවෙරි මුනාස්බා මී උෆාවෙරි මජ්ලිස් නිම්බාලාන වස්ලාමු අලයිකුම්